za razliku od Mure koja je prethodnog proleća došla do svoje prve titule šampiona zemlje u istoriji. Škendija je prethodnog proleća četvrti put postala šampion Makedonije. Prva titula osvojena 2011. godine, onda isti uspeh ponovljen 7 godina kasnije, pa i odbranjen šampionski naslov 2019. godine. Evo nove šanse za Muru, 1-0. Vodi Mura od 25. minuta, previše prostora su ostavili defanzivci Škendije. Mislim da je Luka Bobičanec postigao gol i u revanšu. Da vidimo ko je strelac, u svakom slučaju Mura od 25. minuta vodi 1-0 na stadionu Fazanerija i sada šampion Slovenije u ukupnom skoru ima 2 gola prednosti. Nije stigao Zeynulaj na vreme da postavi blok, kasnije je i Bejtulaj, definitivno Luka Bobičanec. Nakon toga je radio u Aluminiju, pa 2 godine proveo na klupi Maribora da bi se 2017. godine vratio u Muru i prethodnog proleća ostvario najveći uspeh kako u svojoj trenerskoj karijeri, tako i u istoriji kluba iz Murske Sobote. Drugi žuti karton za Jana Krivaka, automatski i crveni. Kakva glupost Slovaka. Da li je moguće da je Krivak uradio ovo što je uradio? Progledao mu je kroz prste Birsa nakon onog prekršaja nad Kajem Cipotom. Do duše ovde i Bobičanec vrlo iskusno odradio svoj deo posla. Pogledajte levu ruku Murinog playmakera. Uhvatio u takozvanu kragnu Jana Krivak. Uzmemo u obzir šta se događalo u uvodnih 20 minuta kada je Škendija imala terensku inicijativu, pretila iz nekoliko situacija. Bila blizu da dođe do prednosti, međutim sve se promenilo u završnih 20 minuta igre u prvom poluvremenu. Evo nove prilike, 2-0. Bio malo naklonjeni njegovoj ekipi u nastavku meča. A može se možda raspravljati o odluci rumunskog arbitra da pokaže taj drugi žuti karton Krivaku. Prvi svakako nije bio sporan, do duše. Treba biti iskreno i reći, evo velike šanse za Muru, 3-0. 3-0, sada je sve gotovo, u strelce se upisao i Mihajl Klepač. Pali su fudbaleri Škendije i ne uspevaju da se nose sa šampionom Slovenije, sa igračem manje. Spremna reakcija Klepača, izvrstan prijem, onda se ovde nakon prijema grudima u prijemu novom oslobodio Nezirija u stilu Pola Gascoina i ostatak posla je predstavljao rutinu. Vidite kako se osjeća igrač manje u igri Škendije. Vrlo teško gosti u drugom poluvremenu uopšte uspevaju da prebaci loptu na polovinu rivala, kamoli da priprete Obradoviću, a sa druge strane Mura sa lakoćom stvara prilike, nova šansa i 4-0. Žiga Kous takođe uspeva da se upiše u strelce. Sjajno se ovde kapiten ubacio iz drugog plana i između dvojice protivničkih fudbalera imao dovoljno i vremena i prostora da šutira. Nije stigao da pokrije dalje ugao Konstantin Zakov. Rođen je u Nemačkoj, u Frankfurtu, igra i za Osijek. Kao i za Istru, jednu sezonu je igrao u Sloveniji za ekipu Kopra. Bio je član Željezničara, evo i 5. gola za Muru. Loša reakcija Zakova u želji da otkloni opasnost po svoj gol, učinio je sasvim suprotno golman Škendije. Bolje bi bilo definitivno da je dozvolio da lopta završi u korneru nakon što se na fiju našao u problemima. Najbolju nameru je imao Zahov, ali definitivno je doneo pogrešnu odluku. Sada je pitanje da li je možda eventualno lopta čitavim prečnikom već završila u korneru pre nego što je golman Škendije stigao do nje, izgleda da nije.